ndagushyira mu ijambo uze kundeka mvuge mpejeje hanyuma nawe wuhirire urabyumva mama witegereje muri ino minsi ubukene buhari uvuze kwiga reka bwandenze hano nateye imitwe ukuntu nokora nabuze ubu nasigaye ararira iminsi none gashaka kugira ntabyo mitwara kora vuba aha mu gisagara ntaho kwikina kubwirani usamaye uraburara kandi ukakubita kandi abantu baragutweka ndakwerekera dupanga ikiwani urabyumva hari ikiwani bakubwira ukivuga gusa abaza yabyemera urabyumva duhenda abantu wowe usenge kandi ufata ubuserenge sinzi wa muntu uza kubakigata usenge wereka bikomere bandanye usangwe no ku ntwego oya nta nakimwe mwana bandanye genda aza guhura n'umuntu uwo ari we wese sibyo ndamubwira genda afise umukozi w'Imana akomeye kandi yereka kandi rero ibintu uza kuvuga ubivuga uri seri kapa nuzi ukomaguza ingoro ndamuzana ndamugushikariye imbere wowe uvugishwe rega ari umuntu ushobora kuraba ku maso sibyo ugaca umuvugisha ku bintu kandi ugasanga nibyo nk'umuntu ubonye yambaye namuvuga ati ubwo bukene urimo wowe n'umubibona none jenze ufise n'imyaka myinshi nta na kimwe gaho uvaho uca wura ahubwo je nsanze navye incapwe jewe anenderenezira ukuntu n'umusore uza gufungura vye vyananiye iyo mitwe niyo urabona rero uza kujya gatandatu kuri kaje kaziro kahariya wowe ugende wicaje ndagiye kurondeka ni bamaruka cyangwa nisonzeye nta kibazo ahubwo nyarutsa akoresha ububangu ndeba ngamaze kugenda rye no ugende hasanga gusanze yanje wewe koresha umwanya we nyarutsa wegende mbanga ko ngo yugiye nta kibazo kanyu uwo duhura we ema ndigira umwuka abantu bagenda bayumbayumba niwe baduteye akaga Yesu ashimwe amina none ko mutanyishura Yesu ashimwe amina mbako bari hano baragayana Yesu ashimwe basi wowe nyishura Yesu ashimwe amina mana aba bantu ni bimana iri kwirarondera Yesu ashimwe muko utavuga imana ikibaronderera he ubu ntiyakwishyuye imana irondera he hano mana baba bibaza icyo bakora nk'uyu mukobwa aha amadayimoni amurimo yaranaze amahembe mu mukobwa Yesu ashimwe yo maza murindi n'ukuri je mbona ko navuze iby'Imana yantumye je yo cy'Imana n'ukuri kw'Imana ngaho besha ubona ko we biraboneka ubura ya karabishe abantu mwene mwebwe niba Imana ikenera Imana igiye kuzana ibisasu kimbutse birimbura isi kubera mwebwe ariko je kinasabye Imana nubwo yavuze nubwo bari umuntu umwe izo tubibarira bose ubwiza ndababwira cyangwa bavuga ijambo Imana kuri mwebwe iki ni gihe cyane iki ni gihe tugezemo cy'iherezo navuze Yesu ashimwe munyishura nk'abantu batisha mega ariko kwigisha uwo muntu ntubona ko ari umviriza ndababwira hari umukozi w'Imana woshaka kuzamura tukaja kugaburira tugasubira tukaja yo jenze sibimana yanumye nukuri handi mafungo y'imisi 3 kubera abantu mwene yo mana wabonye mana wamumye gata kw'Imana uwo mukozi w'Imana rero arabasengera nkawe dayimoni kurimwo ivuze yaguze kujana 50 ariko Yesu ndakweretse no mukobwa wawe umukizo gukwema amadayimoni wowe rero amosho ko mukozi w'Imana yo gusengera urakeneye imodoka urayikeneye reka ndayikeneye urakeneye ta neka kwishaka none ndiko ndababwira abakozi w'Imana bamwe batsuzugura misozi batanga pamuca uwo mukozi w'Imana umushikiriye ukiri hari go kilometer aza yakumotere n'izina yaguhamagara niba twasuza ko Suzana namaze kuwe n'ibyawe byose nabikubwiye ndakubaza mwana wase no kunyuza nene wakuri kugenda n'amaguru ndakubwira mu modoka n'amayitaje uyu muntu wasa n'umuntu w'Imana uri mu murimo w'Imana semerera rero tugashaka ibyo bintu byawe hamwe mana n'ukuri Imana ndakuza byamana n'ukuri munyumvirize tugere kwa mukozi Imana abasengere none kamana none ko bose kunyumviriza none ngire inamigisha muri mukeronka imodoka muri mukuzironka uri kuragena n'amaguru debe honyene n'ukuntu wambaye Imana ikubwiye tugende wicishije
kuza nambaye costume ega hari abantu mugira amafungo kuko mwabuze ibyo mufungo umve nk'icyo cyambuvuze nk'igimana niko Imana yashyize kutere mu matwi iyo byumva paralele ya Imana Imana irashira amaye kutere mu matwi bamuvuga mumanje kuraba n'ubu y'Imana iyo hari kirakorera we nkawe nta muntu y'Imana nta kundi Imana yagize na ibyo wantumye je nabishikanye n'ukuri uwo mukatira Imana ndi kwiba gatandatu uciyenga umusozi ari mudunzi aguma yiteguye ko igikorwa cy'Imana atiyumvamo reka keke ikirori ntaho kidisigira Imana ikirakora nushira gati mu ginyo ngo turagiyeyo nitwabishaka cyane ariko Imana yabikorera aho zerega n'ubu two turagenda hari nta kibazo kazima mu turabyiyumvira yesu umugisha bwa Yesu babiri ba mbere barakwiye fatiri aha niho kwanzana n'abantu benshi agiye turagara n'imisoro turatubona abandi kunyiri zurazuza amaryamu wanjye ubu Sheri, bora sasa nachoka. Baby, ndakunyanyua baby. Kuna wengine na mbona ninyanyue. Ninyanyue vizuri niteke kumgonga. Atereke kumgonga twende baby. Nukuri nibaruko. Sheri, basi ndakugende ndagufotora hajyanye turashitse. Gafoto sikure Sheri. Baby, ndagufotora basi ngaho. Ngo ndaguhagarara. Agafoto gateza Sheri. Hariya nitwo tujya kwana amaze kubona wawe. Fotora rero. Ni byamaze kubana ari washobora kutimisha. Sheri, fotora. Ndabona wamko ushaka kwifotozanya na madame wanje. Sheri kweli kukavugisha nk'abantu nk'abo kweli. Yesu mimbaraga. No, bese sexy wambara neza tunigutesa. Iyo hareruye ku mugabo wanje. Nukuri aho nibishoboka nyimba wumva jaruzi aho ku mugabo wanje nibikunda. Mama, chanangura kumva ko wambaye mutanguye kurwanira. Bagiye kuva mu mpore, umva bagiye kuva mu mpore ashika. Ibintu nk'ibyo sinigenda bikunda basi bakine kumwifotoza n'ifotoza Sheri. Oya ntugende Sheri. Bitatu we urinde utegeza kutuba. Madame, sisa madame. Ibintu yantumye. Yes. Bamutumye ko kweli uyu bamudutumye ko ntacyo kandi nakubwiye ni wisarishe gaha usabye asha nidufira twebwe Imana cyane reka kuvuga ijambo ry'Imana byavuga kwani. Mwumve Imana. Uyu muntu kandi. Madame, genda ubwira Imana irabizi madame. Wewe n'umugore wawe. Uri madame wawe y'Imana we. Mana wawe yabyanye. Jema n'uzumara ubusa. Butumwa ngo ndikoza mushika. Yesu abakeneye webwe. Abantu mwe. Arabakeneye. Niyo mpamvu isi yaheze. Maze imisi 3 mu mafungo. Kubera abantu mwebwe kugira bukitwa mubohoke kuko amadayimoni abari mu nimesi ubego nk'uyu n'umugore wawe. Nicyo cyane. Unesheri kweli nta kantu kweli ufise wo muhereza agafungura. Urafise inzara. Iyo nuwitwaza amango mwisondesheje. Muba mwasho ukajya. Ndapfa ukajya ko Imana irasanyira abanyabyaha. Na Yesu yasangiye nayo ndakumeze merana. Sheri wabibonye. Wabibonye. Jewe ndabivuga mugaharira abantu bose mushonje mucamuka ngo muri abantu bafise imodoka ziri hajyanye agakiza kari hehe uri kwatwa ego kweli dukiza Sheri dukuri Umvirize ndababwire maze kunyumviriza ko kibara musikamikana. badakaza gufungura ushaka amahera yo gufungura ushaka amafaranga uje Sheri muhereze ko Kuko ezagira umukozi w'Imana birakenewe. none Sheri oya muhereza ya gusa Ariko icyo ndabasabye nuko kujya gatandatu kajya kanzera. bibuka guhagarara neza Nzabakeneye. Ari umuvugishwa. Umukozi w'Imana asengera abantu. akadusenya twebwe duhagaze ku Shaka muhengana mbere kuko rwose ntashika madame wawe. Ndabona abagabo muri mpamvu. Kandi cyo nibagire maze kumviriza. Muze muzagira
se muyazanye nimuze kuwashika mutazi Zirukanya madayimoni ari muri wewe mw'izina rya Yesu Kristo ndapatiye kwimbaraga mw'izina rya Yesu Kristo ndirukanye ikitakuvako cyose mw'izina rya Yesu Kristo ndirukanye imwe mubi muri aba bantu ndirukanye amadayimoni muri aba bantu mw'izina rya Yesu Kristo ndatuye ubushobozi ndatuye mwizeye mwami aya madayimoni abarimo bavemo asene mw'izina rya Yesu ndabisabira bikwisera amen mwami uragize neza mwami kumvise ubusenga ku busazikazi wawe mwami asikimo mushishikara kuragimana mw'izina rya Yera amen vuye kure twari tura asha ahantu nyene asha hataboneka nyene hinyegeje burya Imana iratabara mwa bakobwa Imana iratabara murakoze burya mwari mugiye mufise amadayimoni amwe umuntu atovuga ukungene yari ameze